Nemusím sa predstavovať, každý ví, že som boss. Nekerí ma milujú, nekerí ma majú dosť. Hvězda slovenského hiphopu se narodila před 34 lety v Piešťanech. Sám seba charakterizujem tak, že tvrdopracujúci umelec. Než se stal reperem, věnoval se například breakdanceu. Člověk, který nikdy nespí. Působil ve skupinách Big Stone nebo Ghetto Gangs. Nejvíce ale proslavilo se skupení Kontrafakt. Človek, ktorý stále robí niečo nové, človek, ktorý robí stále nové albumy a každý album je iný. S Egem a DJem Anešem nedobili jen Slovensko a Česko. Videoklip Dává mi zabodoval i v zahraničí. Človek, ktorý robí veľa štýlov, rád spieva, rád rapuje, učí sa na nástroje, biznismen, superhviezda. V roce 2006 zakládá Rytmus vlastní label Tvoj Tatko Records a startuje tak úchvatnou solovou kariéru. 5 rokov otvorene priznávam, že chcem byť úspešný, komerčný, chcem robiť na veľkých projektoch a chcem za sebou nechať čo najviac práce. Jeho desky patří mezi nejprodávanější. Druhá solová se jmenuje jednoznačně Král. Šikovným patrí svet a ringle môžu iba snívať. Možno keď prestanete závidieť, tak sa to zmení. Kritici ji označují za nejzdařilejší ve svém žánru v celém Československu. Objavím, máte ma v papulách chrapuní, ja to vím. A protože vedle rapování umí i velmi dobře zpívat, tak to všechno mu dává právo být v porotě superstar kritický, drsný a otevřený za všech okolností. No, nezajímavé, nuda, miestami uspávanka a v tých výškach to bolo, zle sa to počúvalo. Videoklip Zlatokopky s Agátou Hanichovou shlédlo na internetu skoro 1,5 milionu lidí. Rytmus patří mezi nejhranější interprety současnosti. Myslím si, že pozdvihujem kultúru hudobnú tu na Slovensku, čo sa týka videoklipu, alebo v hudbe, alebo vo zvuku, alebo proste v nových trendoch. Rád se obklopuje luxusem a pro silné slovo nejde daleko. Na to sa vyser. Spevák nebudeš. Je keby si chcela prdnúť, ale nejde to ven. V porotě talentové soutěže usedne úplně poprvé. Súťažiaci sa ma nemajú prečo bať, pretože ja z nikoho neodhryznem, ja akurát poviem svoj názor, tak ako to cítim ja, ako to vidím. To je celé. Tak to pochopu, že konec. A jak ho vidí samotný soutěžící? Ze začátku jsem se bála trochu Rytmuse, on je takový, že není takový radostný moc, takže, ale tak vypadal fajn, tak snad to bude dobré. Najviac sa bojím asi tak Rytmusa a Osvaldovej, lebo ešte neviem vlastne, ako hodnotia a čo môžem od nich čakať. Takže na Rytmuse sa určite teším a aj na Palhaberu. And our dreams left behind, our Glasgow's eyes to place to give, to have you my life. Bolo to zlé? Prajeme ti veľa šťastia a zdravia. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Ale dobré, tak môžeš postúpiť, keď sa na mňa takto pozrieš. Nemalo by sa to robiť, ale tak... Culare farsi portare dirsi va bene che in fondo sai. A tie pohyby pri tom, čo si robil, keby si nesral týždeň asi. Je to bylo za jobanej pěně. Rytmus se pochopitelně těšil na to, že v Superstar se objeví i repeři, ale ku podivu jim vůbec nijak nenadržoval. Sú nervózni, keď sa má niekto lepšie ako oni. Čakáte na výplatu, cítite sa ukratení. Tak nám povedz niečo o sebe, Martin. Venujem sa rapu, aspoň by som chcel. Od svojich 14 rokov počúvam Rytmusa, je to môj idol a mám ho strašne rád. Prečo sa robíte, že ste všetci konzervatívni? Väčšina z vás je tak skazený a primitívny. Aj keď sa kamaráti zo mňa smejú, že sa vám tlačím do
no to... Chcem im dokázať, že sa netlačím do r***y. Vôbec, však tu ide o to, aby si sa ukázal a presvedčil nás, že či si talentovaný a či sa sem hodí. Chcete ma súdiť, zrkadlo vám asi netreba. Preto ste sa zabudli sami pozrieť na seba. Raz, dva, rytmus je pán, Motoxot hudbu ponúkam, hlas, môj talent, do toho dám srdca pre všetkých, tu rám stať pred vami, to zbožňujem, keď sa hýbeš tedy, jak ja repujem, tvoje sexy boky, preto svetujem, kedy ťa To som to nepovedal nikdy. Pardon, som to nikdy nepovedal. Kefujem, ja hrám pre vás, pre všetky sorty. Super. Tak to si teraz ty umúčil všetkých. Ako spev to nebol. To, že sa smiali tí tvoji kamarádi na tom, tak to mali oprávnené. No tak já to nebudu komentovat, protože nemůžu se vyjadřovat k něčemu, co není. Čiže nie je spev a nie je to podstatné, ale bola zábava aspoň trošku. Ale bola. Díky Superstar se setkal i se svým dávno ztraceným bratrem. Krásny deň přeju. Dobrý den. Dobrý den. Brácho. Čau. Servus. Zdravím. Čus. Že ty vyzeráš jak ja. Čau, brácho. Já tě poslouchám, teď máš dobrý skladby. Díky. Taky bych potřeboval Držím ti palce. Som zvedavý na teba teda. Dobre, poď spievať. It's not this situation, I just need contemplation. Go with you, I don't wanna live in the cozen, I never do it to let cozen. You're my old begin. Poďme, že či áno, alebo nie. Tak je to môj brat, tak ja mu dávam šancu. Není to nějaká rodinná protéž trošku? A jak to s bratrem dopadlo? Dozvíte se už za týden.